يفقهوا قولي وحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان ونوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee obboleeyyan kiyya ka islaamaa galatoomaa isiniin jechaati warri galamsoo wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru kabajaa nuti haqan godhanne nu kabajjanii rabbii yaada muraada keessan isiniif haa guutu haajaa taysan tafacaate cufaatuu rabbii walitti isiniif haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbii isin haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbii jiruu gaarii rabbii isin haa jiraachisu hamtuun takkaahu isin agarin gaariin takkaahu isin biran dabarin khayrii addunyaatii fi akhiraatuu rabbii walitti isiniif haa qabu ayyoo fi abboon teessan yoo jiruudhaan jiraate rabbiin haadhaa fi abbaa keessan umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii wajji rabbii isaaniif haa kennu yoo takka yookaanuu lamaanuu isinirraa du'an ammoo rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabrii isaanii rabbiin caffee jannata haa godhuuf galmee isaanii illiyyiinitti isaaniif haa galmeessu kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbii isaan haa godhu ma'an nabiyyiina wassiddiiqiina washuhadaa wassaalihiina waasuna ulaa'ika rafiiqaa jedha gaggaarii isa wajji rabbii isaan haa godhu akkas jechaati obboleeyyan kiyya ka islaamaa muhaadaraan teenya mata dureen isii eenyu saahiba godhachuu hin qabne eegasii ammoo maayii irratti insha allahu ta'ala eenyu saahiba godhachuu qabna tajechuu irratti deemtii jechuu obboleeyyan kiyya rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii ahwaala qiyaamaa yeroo nuu himu ala akhillaa'u yawma idhin ba'duhum li ba'din aduu illa almuttaqiin warri addunyaa tana keessatti rabbiidhaaf jecha jalla jalaalu rabbii odoo hin tahin waan biraatiif jaalalloo ta'an gariin isaanii gariidhaaf guyyaa qiyaamaadhaa keessatti nyaaphaa xilaataa illa almuttaqiin warra rabbi sodaatu malee warra rabbi sodaatu san irraa rabbiin waa taasisu maaliif warri rabbi sodaatu guyyaa qiyaamaadhaa obboleeyyan kiyya guyyaa aduun takka miilii takka namatti dhiyaattu san alyawma udhilluhum fi dhilli yawma laa dhilla gaaddisa kiyya keessan isan kaayaa guyyaa gaaddisa kiyya malee gaaddisi kiyya malee gaaddisni biraa hin jirree je isinii fi maatii teessanuu gaaddisa arshii san jedha warra taa'u rabbii isin haa taasisu addunyaa tana keessatti eenyu saahiba godhachuu qabna jaalawwan kiyya ka islaamaa hattaa amman tana ummatni saayinsii maali makalaakaa jiraas ni jiraayii jennaani garii maal jee jaalawwan kiyya ka islaamaa ni jiraa jee irra hedduun ammoo hin jiruu jaan maaliif jennaan jaanni beetanii nama tokkoof wareegamuun laafaadhaa bara nama jaalattaniif wareegamuun humaa hin qabu bara garuu namni dhugaadhaan wareegamaniif san ni jiraayii nama jaallate tokkoof wareegamuun waanuma jiru waaskaa adii garuu ka dhugaa san ni jiraayii jaalawwan kiyya ka islaamaa saahibni dhugaa san ka yeroo ati sii dabarte sii gammadu mush haasida sitti ka ta'u yoo dogoggorri sirraa mul'ate dogoggora keessan kasii dhoksee dhoysatti ni jiraa miti dirra irratti wal saaxiloo oduun ta'in saahibii reefun tana wanni goote san sirraa hin bareedu ati nama dura dhaabbatee nama gorsuumi akkana ta'uu hin qabdu yaada gaarii qur'aanaa fi rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja'an san akkasitti ni xiqqaata miliyan tokkorra nam tokko jaan garii ammoo akkuma jelle numaa hin jiru namuutu saahiba fuluus hin agarre yeroo rakkoos hin beeku guyyaa ati sii dabartee callaa argatte ammoo si bira dhufa akkana jaan jaalawwan kiyya islaamaa nuti arraan tana muhaadaraan teenya wanni irratti deemtu akkamitti lubbuu teenyaafis abbaan haasa'uus warri dhaggeeffatus saahibummaa dhugaasan ta rabbiin jalla jalaalu rabbii qur'aana keessa dubbate ta rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadiisa isaanii qulqulluu keessa dubbate sahaabonni haa'ulaa'i al-athaari al-akhyaari al-abraar al-aqdasiina min al-muhaajiriina wal-ansaar alayhim min allaahi ridwaan saahibummaa namni tokko addunyaa tana keessatti hin dabarsine dabarse bar isaan obboleeyyan kiyya hadiisa tokko wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru tana sammuu tiyya keessatti haffazeetillee hin dhufne ammaan tana odumaan isinii haasa'u jiruuti rabbiin na razaqee رزقي إسا بلو إسن شفات ربي سنا رزقهم ولا حديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه غاف رسول صلى الله عليه وآله وسلم مدينة دكان أنصاروت جالوون كي إسلاما إسان جدو لولا جواتو توري ولتك أبيتي أوسي في خزرج أبلي ولي قل
muhaajirtootaas obboleeyyan walii godheeti eegasii jaalawwan kiyya islaamaa muhaajirtootaa fi ansaaroota alayhim min allaahi ridwaan obboleeyyan walii godhe obboleeyyan san keessaa jaalawwan kiyya islaamaa sa'ad ibn rabi'ii fi abdirrahmaan ibn awf radiyallaahu anhuma qabeeti obboleeyyan walii godhe yeroo kana sa'ad ibn rabi'iin kun warra ansaaraati alayhim min allaahi ridwaan horii qabaachuu ture tujjaara ture jaalawwan kiyya maal je'een abdirrahmaan ibn awfin isaan lachuutu rabbii irraa haa jaalatu ani horiin qabaa jeen ansaartota irraa horiin qabu kanas qinaa siifin kannaa jeen yoo mili'een taka qabaate 500,000 siifin kanna jaartiis lamaan qabaa jaartii lamaan irraayis tasi gammachiistu tasi biratti jaalatamtuu taate filadhu siif hiikeetitiin iddaa isii yeroo fixatte nikaa godhattaa jeen obboleeyyan kiyya obbolummaan akkanaa ni jirti akkamitti obbolummaan tun dhufti obbolummaan tun beeki gosaanii miti tajaaramte jaalawwan kiyya islaamaa wal beekamuunii miti tajaaramte obbolummaan tun aqiidaa islaamaa tawhiida arraan tana nu harkatti laaffate sanirratti jaalamte ani ammaan tana taarika san isinii himuufi miti garuu akkamitti obbolummaa tana nutis saahiba yeroo nama takkaaf taanu saahiba dhugaa akkamitti taana jaalawwan kiyya islaamaa kanaman ganne kanaman arrabsine kanaman hamanne kanaman hanne yoo ati hin jiraanne gaachana kasii ta'u si duubarraa waan sanii jechuu jaalawwan kiyya islaamaa tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في الجامع وعبد بن حميد في المنتخب والحاكم في المستدرك وحسنه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل الرجل قربان على دين خليله دين جالله إسات الرتتهادا فلينظر أحدكم تكون كيسن حلالو من يخالل نما جالله جئ قدتو حلالو جان جالو ونكي إسلاما صاحبها متكون جالله جتون سلكين تيسن أمان تنا نموتو سلكي سمارت فون موبايل آكلك أبامتي سامسانگين غافة دروا جالو ونكي إسلاما صاحبها أكان اتبال بلته كومتي باسته تيتي سيكس ترى ترباتا ميساقل saddeettam dhibba ta'ammaan tanaatis gabaabdutti haa gabaabsinu ta'ammaa saamsaangii duraanii daran babbareeddu saamsaangiin jirtus nama hogguutuu ka itti bilbiltu san hin jiru eenyu san jaalawwan kiyya ka islaama maaliif waan inni jirurra atis jirta huwa maa isalliish anta kamaan maa tisalliish inni salaatu atis hin salaattu jaalo inni hattu anta kamaan hattu yoo arran hanne boru hatta yoo inni dhalaafi wallee kanaan neesu ta'e jaalawwan kiyya islaamaa yoo arraan tanan goone boru atis dhalaafi wallee naan neesita falyandur ahadukum man yukhaalil tokkoon keessan halaalu nama jaalallee je'ee qabatu eenyu jaalallee godhattanii qabattan anilleen ka isinitti himu jiru eenyuun jaalallee godhadhee qabadhee jaalawwan kiyya islaamaa hadiisa biraa keessatti rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal hadiisu muttafaqun alayhi min hadiisi abi musa al-ash'ari رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صاحبوت لما بر صفة إساني دي نوف إفسن جالوون كي غسلاما صاحبني غارين أكا فولين إسا جراتو تاتي صاحبني همان أمو فولين إسا في الدنيا وفي الآخرة أكا أثر فانا هنكباني حديث دبتو حديثني كن جالوون كي اسلاما نمني نما غاري وجي صاحب غاري صاحبي اكا نما شتو حاتيرا غرغروتي يو كان حاتيرا كنا سيفي كنا يو كان هوري قبداتي إرا بدتا يو كا أمو صاحبني كيسن هدية سيف كنا جي صاحب غاري صاحبون أبوليين كي مالف يو دبتي جچا غاري رادا كيسا صاحبني همان أمو جالوون كي إسلاما أكا كنافق الكير أكا نما بوفتو أفوفوتي إما أن يهرق ثيابك أبان بوفتو أفوفوسن يرو بوفتو سن أفوف أنكن سن بوتي يوكانو سيقبت فولين إساتيس جالوون كي إسلاما ني أجوتين أقرر صاحب هما وجي نم نجرات أكا ناجا أني نويمن
amman tana wannin isinin jiru sammuu teessan keessatti akka reefun tana muhaadaraa keessatti waliin jennu wahayyuutu sammuu teenya keessatti qabaachuu xalayaa lama baafadhaa anilleen kanin haasa'u xalayaa lama gurraattii fi diimtuu gurraattii fi adii jechuu kiyya dhiifamu san baafadheetiin jira eenyu saahiba godhachuu hin qabne xalayaa tokko irratti eenyu saahiba godhachuu qabna xalayaa takka irratti galmeessuu qabna san sammuu teenya keessattiin isinin jaalawwan kiyya bakka biraa keessatti rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ammallee hadiisni kun sheekootii lamaaniitu odeesse min hadiisi ibni umar radiyallahu anhuma anna rasuulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal innama annaasu كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة إنما هو بر فكيني بر إلمنا ما رسول صلى الله عليه وآله وسلم يرو إبسو أكا غالت إباتيجي نما غالت إبك أبو نغري غالت إبن سنكيسا جالو وانكي كإسلاما تيابيفتاتو يوكا تهراشيفتاتو هن أغر تنيجي أكا نجيچو مال جيچو دبين فكين يعني تولج حديث بريدا كان نوران قلمي فموكا كبو كان حافظ ابن حجر فتح الباري كيستي رحمة الله عليه رحمة واسعة يرو إبسو مال ننجي جالو وانكي كإسلاما إيسو ماتنا مال ننجي نمت يتوكو أمان تنفكيني حافرن غالت إبتو قوبا جالو وانكي كإسلاما وان تنرتي ورابا مجرتو جيچو همان قبو تساسنا نما إبا غالت إبا قبا غالت إبان سنكيسا أبولي ينكي نو جرتني لغت آية صلوا على النبي namticha gaala dhibba qabu sani inumaa'u tayaabbiiftaatu taharaashiftaatu hin qabu ilmi namaa akkana je'ee waliin jenneemi rasuulli sallallahu alaihi wa sallam yeroo haafiz ibni hajar rahmatullahi alaihi rahmatan waasi'a ibsu maal jee wakadhalika akkasumatti nama hawaasa kana keessatti wajjiraannu nama dhibba saahiba qabdaa je garuu dhibban san saahibummaadhaaf namni ta'u lamaa miti jaalawwan kiyya takkan agartuu je saahiba tokko bar kamataatti qabattu hin jiru gaala dhibban sana akkamini beeytanii gaalli takka jaalawwan kiyya dallurraa madaa qabdi taan ni hokkolti inuma taan dhukkubsattuudha yeroo dhukkubsatee hunnooti haakima geessuuf deeman wasaasarra isa kaayanii deeman gaala isaatillee yaabbatee deemuu hin danda'u atis saahiba qabda anis saahibaan qaba saahibni nuti qabnu maali hattuudha jaalawwan kiyya islaama saahibni nuti qabnu eenyu maa yusallii salaatan salaatu saahibni nuti qabnu eenyu walitti qaba nama diru saahibni nuti qabnu nama guddaa kabajuu dhiisi haadhaa fi abbaa isaan kabaju ulamaa'ii rabbaan hin kabaju daa'ii saadiqootan kabaju saahiba akkanaati jechuu jaalawwan kee nama dhibbarraa nam lamaa miti takka kamataa itti qabattan hin jiruu jechuudha eessa jirra nuti arrantan maaliif ni beektaa maalummaa kee naaf hin himin obboleessoo ana akkasi akkana laa saahiba kee naa himi maalummaa keetiin siif hima ammaan tana nuti saahiba nama godhachuu hin qabaanne jaalawwan kiyya ka islaamaa ka duraa eenyu ni beektanii nama hin salaanne amma dhukkuba guddaa nutti jiru jaalawwan kiyya ka islaamaa rabbiin dardara islaamaatii fi shamara islaamaa cufaatu rabbi nu haa qajeelchu yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu akkuma akkanatti masgiida arraan tana gunne amataa gadaa warra masgiida isaanii akkanuma bareeffatu rabbi nu haa godhu obboleeyyan keenya warri salaatii itti jabaatee hin salaannellee rabbiin ni danda'a raamata isaatiin raamata godhee fi masgiidatti nu deebisee nu haa gammachiisu garuu namni hin salaanne jaalawwan kiyya ka islaamaa saahibaaf hin ta'u akka waliin jenne arraan tana salaatuu malta boruntaa isaan ni dhiista waanin ija kiyyaan agareen isinii hima jaalawwan kiyya ka islaamaa masgiidaan ammaan tana dirree dawaa biyya bareedduu san irraa dhufe rabbiin biyya teenya tana nama hamtuun barbaade hamtuu san abbaasatti haa deebisuuti joollee masgiida akkanumatti shaashaa nu wajji gootuutu jira masgiida guutanii yeroo muraasa booda masgiida irraa dhabamu waan tana jaalawwan kiyya ka islaamaa yeroo qorodhu eenyu saahiba hamaa saahibni inni wajji deemu maa yisalli ka nama gaddisiisu inumaa jum'atallee hin salaatu yoonni isin hin jeekam jettan amma laaftuu takka laaftuutti laalleetiti humaa takka nuuf fakkaachuu dhabuu maltii bara garuu mas'alaan salaataatun mas'alaa khatiiraan isiniin jaalawwan kiyya islaamaa eega namni tawhiida jecha dhugaa tokko jee wanni lammadaa ragaa qaamaa fi qalbiidhaan bahuu qabnu bara salaataa bara
nami tokko ammaan tana masgiida keenya kana ol seenee masgid Bilaal islaamuun fadhaa yoo isin hin jedhe qaama kee dhiqadhuu jettanii ni bar saa wallaamaa saa eegasi jecha dhugaa san jee jettaniin eeganaa wanni itti ajajjan salaati jettaniin hin beeku nu cufaatu hadiisatti qaraanii jirra subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallaahu akbar hanga faatiyaa haffazuuga wanni dura islaama ta'uu isaa ragaadhaan nu gorsiisu salaata yoo hin salaanne hoo ulamaa'iin islaamaa rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a maal nun jaan namni hin salaanne nama ajjeesarra nama zinaa dalagurra nama haturra nama naamusa namaatirratti dhadheeraturra nama hin salaanneetutu mujrimaa ja'an jaalawwan kiyya maaliif ni beeytanii yoo hin salaanne waan tana cufatti si geesse farshoo ka dhugurra waan tana cufatti si geessiti akkamitti jaalawwan kiyya ka islaamaa lubbuu ta'e san amantanii nama hin salaanne saahiba godhatan ija kiyyaa waan hin agariin isin hin jeebara ajallakumullah arraan tana ni salaata salfii duraa jira inuma koofiyyaa cufa uffatee itikaafa ramadaanni eega bee barbaatuma afurimi nu wajji nagayetti ka jiru gaafa kaan jaalawwan kiyya ka islaamaa masgiida duraan umaa takka oduu isatti hin fakkaanne dura dabara ka azaana godhu jiru waan tana qoradheetiin laala saahiba isaati in salaattu ijoolleen arrumaan tana kaatanii saahiboota keessan cufattuu dagaala akka kaastaniin fadhuwan beeke booda ustaad hakiim hassanii tun nuun jee jettanii rakkoon an naqina obboleesso suuta garuu naman salaanne daaraa nama godha jaalawwan kiyya ka islaamaa namni salaanne khilaafa ulamaa'ii jidduu jira gariin ulamaa'ii isa kafarsiistee jirti gariin ulamaa'ii ammoo hin kafarreeti faasiqaa ragaan isaa hin qeebalamtu inni kun qaalii rabbii jalaa jalla jalaalu rabbii nama bahee ja'aniin jaalawwan kiyya ka islaamaa namni hin salaanne nama dirree bahee rabbii fi rasuulatti sallallahu alaihi wa alihi wasallam lola baneen isiniin ja'a bar jaalawwan kiyya waan in ankiisha kiyyarraa kannu isiniin jiru ani miskiinaan isiniin ja'a jaalawwan kiyya ka islaamaa as bilallee taa'ee nama isin gorsuu haa godhatu miti garuu rabbiin sitrii isaa nurraa hin kaasiniin isiniin ja'a ulamaa'ii waanuma jetteen isiniif raabsu jira ka duraa eenyu jaalawwan kiyya ka islaamaa nama hin salaanne saahiba godhachuu hin qabnu kalammadaa jaalawwan kiyya ka islaamaa eenyu saahiba godhachuu hin qabne ni beeytanii nama waliin nama diru oduudhaan jidduu namaa nama deemu oduu asii fuudhee achi oduu isarraa fuudhee ati fukan namni kun obboleeyyan kiyya ka islaamaa saahibaaf hin tolu maaliif ni beeytanii jaarsaa fi jaartii ammaan tana maaltu adda baase jette abbaa fi ilmoo maaltu gargar baase jette saahiba lama warra wal jaalatu maaltu gargar baase jette biitii obboleeyyan kiyya ka islaamaa ka itti jiddu jetteedha yoon isin hin jee maal jechu jetteen bar kijibaa bar obboleeyyan kiyya ka islaamaa annammaam nama asii oduu fuudhee achi geessu achii fuudhee achi oduu geessu namni kun obboleeyyan kiyya ka islaamaa saahibummaadhaaf hin ta'uun isin hin ja'a irra hedduun namaa ammaan tana nama kana saahiba godhatee qabateen isin hin ja'a jaalawwan kiyya ka islaamaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil muttafaqi alaihi maal nun ja'ani حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الناس ذا الوجهين الرحمن المنما ذا الوجهين صاحب فول لما تيجان وفول لما هنقبوا جالوا وانك يا كإسلاما والنفول لما اتيف الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه إسا يرو مؤمن أغري isinuma fakkaata jaalawwan kiyya ka islaamaa mu'mina yeroo kaafira bira dhaqe ammoo hunnootii kaafiruma san ta'eeti deemaa yeroo qeerroo yeroo hattummaa ammoo ganda hattuu jira jaaloo maaliif ni beeytanii bakka akka hin dhabneefi hawaasa kana keessatti irra hamaan ilma namaa jaalawwan kiyya ka islaamaa saahiba fuula lamaati qaaxiraa sii bula atii fi jaartiin ta'e nagayaan akka jiraattu atii fi saahibni kee gammachuu ammantan daldalti hin gammadu adda isin baasuu bara kun saahibaaf hin ta'uu jaalawwan kee ka islaamaa irra hamaa ilma namaa nama rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jeen akkamitti saahiba godhannu nun qaafachiisu kun rasuula rabbii sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni jaalatanii mee warri jaalatan harka baasa rabbiin subhaanahu wa ta'ala isinii fi maatii teessanuu firdoos al'aalaa keessatti rasuula waliin alaihi salaatu wasalaam saahiba isinaa godhu aya isaatu tutu isin hin jee miti wayin ankiisha kiyyarraa isinii kannu jira khalli baalak izzaay in ta'u
maaliif ni beektaa irra hamaa ilma namaati akka hadiisa kana wajilal bakka biraa keessattis rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سنن مختصرا والبخاري في الأدب المفرد وحسنه واللامة الألباني في غاية المرام رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وفيه أتقيس مالجئين صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بشراركم ما إسني أديسوه إرهما كيسن إسني أديسوه نما إسن كيسا إرهماته إسني أديسو جنان صحابان عليهم من الله رضوان قالوا بلى يا رسول الله إيه يا إرجما الله نو أديسا جانين قال صلى الله عليه وآله وسلم المفسدون بين الأحبة إسانوان بلسني جدو جال الله تعالى ماني سينني صاحب لما أبليين إسلاماتي لمي فقاتنا جدو سيني فساد نموهم أبو نما كان أقر رجالوان كي إسلاما إسلامان يرو وججرتن وهما إسن جد تؤمي أدان إسن باسوبر هقو جت نما صلاة بر المشاؤون بالنميمة الرحمن كيسن نما أدودان جدو نما ديمو بالنميمة أدو أوفودان والباغون للبراء الأيبة أي الأنا نما مسلمات في جالوون كي إسلاما الرومين إساجل ديمي قتيبر أفهم فتشابر جالوون كي إسلاما إني كن أكنا إني كن أكز نما كان جي الرحمن نتيو نما كان صاحبك قرني أما أنت نفاز زمن سوشيال ميديا تيمتي وما أكثرهم هدو من إساني جالوون كي إسلاما نمني دوغا نتك آتبه والرباط إلا كن هدو من إساني نما رفتشيساني نما جدو نما وريد عن ديم أدون ديم هنتو جالوون كي إسلاما كوني صاحبون ما نماتي متي والربي يبليسو إسانين إسنين جا نمني كن صاحبا فينتو وامي كان إسنين جزاكم الله خيرا تصدفا إن يوني بيتني نما هلكني في قويا كيستيس ذكرين إسا واللو مكانان نيسون أغر رجالوون كي واللو منان نيس إني أما هنوتي نشوفاتو سوشال ميديا أشيرتي ناغرتني تو نيام تنيمتي أشيرتي شير غودا يو نادا برسيته إسمتنا واللو ماني ديما جالوون كي كسلاما كونيز قلبي نمو غيسيتي ولين حرام الله دا جالوون كي كسلاما رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم حديث إمام البخاري سيئ إساء كيستي أوديسي تعليقا ررافما حالته جالوون كي كسلاما قالوا إمام أبو داود الساجستانيون سنن إساء كيستي متأنسي أوديسي إمام البيهقيونس شعب الإيمان كيستي متأنسي أوديسي حافظ ابن حجر فتح الباري كيستي حديث نكون صحيح جين علامة الألباني نس سلسلة الصحيح كيستي صحيح جين رحمة الله عليهم رحمة واسعة أرمكي يرى ور زنا في حرير أفتشو فرشو في أما اللي ور موسيقى ماسين قوسن halali warra ja'uutu dhufaa nun jaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam zamana amman tanaa keessatti akkunumatti hin jirru muuziqaan halal ni taati mee jaalowwan kiyya islaamaa gaafii tokko gaafanne wallee dhaggeeffatanii rabbitti isin dhiyeessite haasawni amman tanaa fuulli keessa maaliif akkanatti ifa mana rabbii keessa jirraa bar sakiinaatun namarra bu'aa bar ziqii qalbii agarta wanni dhageessu qaala allahu jalla jalaaluhu قال سبحانه وتعالى والندى جيسن رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه أكنجي رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم أكنجي والجنة والتيم تنجرو ربي تنمد إيسيتيمتون واللين إيسا ربي نمد إيسيت ربي را نما فغيسيتيوي في أماس عبد الله ابن مسعود أبي عبد الرحمن عليه من الله رضوان واللين أجيبنا صفا منافق ما قلبي تيكيسن نفاقاتو تب سيجاوي جالو وانكي تنو مكانان نيسو إني كبيكو واللي أما كلالتو مسلمة غرغرا بر جرسم مسجدتي أگر تنيني إنجي روغا ني ألفاتا بر يرو دلي حججا ديم نجالوون كي كسلاما صلاتني أمان تنا صلاني لش ذكري غوني سنة ولين كسا صلاني كون إنجيرتو قرآن أسقبا جرو بوستي دبسون قياما نمتاتي نما واللين ديم إنتو جالوون كي
كأفرفا إن يبيتني نما جوا صاحبا قرتنا نما جوا بيتني الدنيا تنا أمان تنا جوا بولشو جرايون إذن إنجي كم جتن يونيفرسيتي فنر رأي بفهمو ورب الكعبة جتكون جتك يامد جت رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم لا والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك بسند حسن لغيره رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على الناس سنوات خداءات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين زمنا جنتو تاتي توتو المنا ما ترت الوفا زمنا جنتو تات نما جنتي زمن نيسي أما تولي جنتو تاتي جالوون كي كسلاما أما تولي جنتون تون كيستي أرما كميتو مولتني بيتني جالوون كي كسلاما نمني دوغا دوبتو أما تولي سن كيستي نما كجيبا جامي لالما زمنا كنا كيسن جرو دوغا مالين دوبتو بر غرو كجيبا eenyu kijibsiisu jira namni ulamaa'ii rabbaanii qur'aanaa fi hadiisa tanutti himtu warra da'waa nu godhu qaceelloo teenya warra fadhu addunyaa fi aakhiraatti akka milkan abalu haadha wahabii maa tisma'a ishii hin dhaggeeffatinaan akkana nuun jettu jiranii wayusaddaqu fiihaa amatoolee san keessatti akka dhugan laalama alkaadhibu inni kijibaate nama kijibaateef harka dhawutti hin jiranii jaalowwan kiyya akka islaama ililbeedhaan isa gaggeessutti hin jiranii ويخون فيها جنت لك وما أمتولي سنكيستي الأمين إني أمنا ماتي نما نمغنو الشبارين وأبليزو برنما أمنا ما دابر هريمي تبر جالوان كي اسلاما روحه تيسن باستني يو بركيسن نما أمنا ما داني سنينجا غرو أمتولي تنكيستي ما جاما نما نمغنو ويؤتمن فيها أمتولي كنكيستي amanamatti lakkaawuma alkhaa'inu inni ganaate nama ganaa bar ganaa biyya cufa ka gane maal jaama inni amanama ammaatti shufoo wayanxiqu fiiha arruwaybida ni dubbataa amatoolee san keessatti arruwaybidatu ruwaybidaan hadiisaatun nu fassara jaalowwan kee islaama nama aylii laafaa jechuudha qiila yaa rasuulallah وما الرويبدة يا رسول الله يا إرجماء الله أين رويبدان تنجنن قال صلى الله عليه وآله وسلم الرجل التافي يتكلم في أمور الأمة وفي رواية الرجل الصفي يتكلم في أمور الأمة قربا قوات إبر إنه صاحب قوان قلتنا سنين جنة جتشكي يا متي سنين جنة ما دوباره سلاواني سجرت أنت نانيم بونان سنجابر جالو أنا ما تسمع شيء حديث الرجال عن ست أيتين صحابة ستيمة كاردين تيجي تكجاتا نابر جم جيتي نتيافي أنيس أما توليتنا الرجل تافي جتشمبر الذي لا وزن له ولا قيمة له ولا كرامة نمك بجاهن كبان نما قدي معلومان إساك ينبيكمني isa sanii waan walii galtee muslimtootaa keessatti dubbata amiira na godhadhaa isiniin jaa barra lubbuu isaatuu bulchuun danda'u bar bakka kofaltan boo kofala aboo rabbi isinii jira dhokkobanut jirtu maan haasawee miti rabbii jira boo arra baafadheetu maan deema boo gaafa biraa na yaama baattanii saan uummata gara qoonnatti hin jirtu awwa diiroon si amna jeeboo kam jettan ayat takbir tata kalau butuh senim kan naga. Rabbi sitri sanu rambut ini senin jabar. Kan umah butuh mi am. Adunya dan namu magawa bulju jiran senin jabar orang bilgam. Gana amana ma na tujuh war kana. Nama gawa jalawong kaya selama. Sahibong ko latina. Gawa ta tani senis bud. Atu maakila kana unno swagasti ko kana nashata ka kabdu kana unno gafa kana atu gawa ta katate daun itu jechu gawa kana jalo wangi itu diisi obboleeso sahiba nama gawa hin godhatina tan eenyu ni beeytani nama sahiba godhachuu hin qaban nama haadhaa fi abbaa isaa hin kabajne ani warra galamsoo hin beeku biyya keenya dirree dawaa si qaanfachisiisa
ورب الكعبة جالوان كي كإسلاما أبا إسا أبليد أن نما اتبه إجاكي يالين أغري هل كان سآشان هلاكا شوفاني رفو جرو إيان ساتو توتو نكاسي أبا إسا أبا إسا نغادان إلكي كإراج أبسي كتوا جهك أرى غندكين صاحبا ميتي جالوان كي كإسلاما نمني هادا في أبا إسا هركا في فولان اتهاماتي isin kakabaju isinitti ni fakkaata hayaadhaa fi abbaa kee moo anna gaafadha ani ayyoon tiyyaas abboon kiyyaas lachuutu du'anii jiran rahmatullaahi alayhi maan rahmatan waasi'a na gaafadhu sadarkaa isaanii waan isaan ta'an ammaan tana garii keessa waan mana jiraniif beekuu dhabuu malta na gaafadhu an miila isaanii jalaa hin sostoo silaa jiraatanii maaliif ni beeytanii khayrii addunyaa fi akhiraa feenaa yoo jettan haadhaa fi abbaa keessan qabadhaan isiniin ja'a miile isaanii jalaan sosohina keessaa ummaa ta'e obboleeso miira keessaan seenaan isiniin jaa yeroo waan isaanii haasawan ayyoo teemoo akkamitti itti deebista boo du'aa'iin ta'e akka siiqee balamtu feeta haadhaa fi abbaa keessaniif gaarii ta'a jaalawwan kee islaama qura'aana hifdii akka habbasdu feesa hadiifni qomatti akka sii qabamu feeta haadhaa fi abbaa kee qabadhu jaalawwan kee islaama hawaasa keessan keessatti fakkii taatanii mul'achuu feetanii haadhaa fi abbaa keessan qaba laal ilma haadhaa fi abbaa isaatiif gaariiti bar yeroo abaluu san wajjiniin saahibaa hojjetti akkamitti gammadan haadhaa fi abbaan mucaan sana haadhaa fi abbaa isaatiif gaarii ka haadhaa fi abbatti mujrimaa eenyutu jaalatan nama haadhaa fi abbaa isaatiif hamaa abadan saahibaaf hin ta'uun isin hin jaalawwan kee islaama sheekun alfaadil sa'a meeqatti azana ishaayin laki sa'a natti miti likki oduu waliin hifachiisniiti dhaabna amman tana sa'a takkaa fi cina daqiiqa 20 isin yaasa'u mirqaana qabdan boo akkamii boo walumaanuu nu aboo adeeroon du'aayi nu godhe rabbi adeeroos umrii dheertuu barakaa qabdu lagaa gaarii wajji rabbi haa kennuuf fayyaa mi'ooytuu isaa rabbitti haa dhangalaasu isin cufattu isinitti haa dhangalaasu rizqii isaa halaal bal'oo rabbi isinitti haa kennu ka fuudhuu fedhus rabbi isin haa fuusisu mucaa ta fuudhuun tuna amminiin idaate iyyansi mucaa aboo rabbiin ni dandahaati qashis qoshummee dumbulloo bareedu tokko rabbi isinitti haa qabu boo ajaa'iba wallaahi odoo deemu jirruuti ka dabarre karaa baddeessa du'aayi tana yeroon godhu takka dhuftee maal nuun jettanii beekta yaa ustaadii ani intalatti yaa aayimaniif qaadhimaa if qabeetiin jiraa fi jette rabbi aayimanitti illee haa qabu asitti gabaabsineetiti jara shanan kana yookaan haasawni isaa kun haasawoo dheeraa gaaf tokko taa'eetiin if laalee sa'aa takkaa fi deeqaa shantan deemnee shanan tanarratti gaafamne eenyu saahiba godhachuu qabna haasawni yoo dura jalqabnu kanaa bara eenyu saahiba godhachuu qabna ni beetanii nama rabbi sodaatu rabbiin sodaa isaa rabbiin waa kanu nama rabbi sodaatu sodaan mudawwara uffachuu miti imaamataa fi areeda tuni mallattoodha garuu tuni dhugummaa sodaa san hin garsiistu maaliif ni beetanii yayyii mudawwara uffate akkana obboleeyyan kiyya fi ammas irra hedduu keessa reefuun tana isiniin agare mirqaana muhaadaraa san namuutu onne sheekootiin teessanillee koobatti na yaamanii ani sheekun alfaadil miskiina maan ayaamta jennaan buudhiisi ati onneeteetiin naa ta'e ja'a bar sheekni boo rabbi isaafillee haa araaramu anaa fi isiniifillee rabbiin haa araaramu boo aboo ijoollee dirree dawaati shawwadaa ajaa'ibaa takkaan deemnaa mudawwara kiyya maatti shuufoo areedatti ija xiqqoo wajjiifi koofiyyaa laala akkanatti uffadhu nama shawwadde obboleessa rabbiin haa sattaruuti nama rabbi sodaatu maaliif ni beetanii keessaawuu karaa da'awaa kanattiin seenaa yoo jettan jaalawwan kiyya karaa fatanaa qofaatii yoo isiniin jee fatanaa maali ni beetanii aboo bar masgiida keenyaaf yaadaa bar inni laan nu dura dhaabbatee haasawa ja'aniititi ummati tujjaaraa masgiidaaf qarshi 50 odoo namni takka sin agarree sitti kannan haya yeroo san ati akkam gootu obboleesso xaa gooteetitti kophaa qaayyattamoo wallaa yaaboo xaaqeetii haa tolchamuu jetteetiti qabdee waan isaan yaadan 50 saniin sanii ol ati itti jaarti yoo rabbiin sodaanne gaa ni nyaata warabbil ka'aba ni nyaata da'awatti seennaa jettee lafaa kaataa miti kaameeraa siibinnaa sinjaaboo mobaayiliin hin waraabinii namni xaagootee nyaattaa maallaqa san
namni rabbi sodaatu hin nyaatu gaa akkaan siin jee fatanaa meeqa ganaadhaa bar ganaa nu cufaatu rabbi fatanaa warra dabaru rabbi nu haa godhu fatanaa addunyaatii fi aakhiraatu rabbi isin haa dabarsu fitnatu shahwa fitnatu shubuhaatu jira jaalowwan kiyya ka islaamaa tana cufaatu sodaa rabbiituutu si dabarsaa maallaqa meeqa yoo agarte wanni namaa waan namaati xurii waan namaati nyaadhaa jette yookaan ammoo akka jenne yayyii mudawwara uffate yoo taate gaa balichee lumuutu arrumaan tana nyaadhee haduu hin agarre ajaate hawaasa keessatti if dhageessaa oguta kara lamma sallu ala nabi laal gabaabsineetiti wal hadiithu fi gaayati ilmaraam yookaa ofi silsila jenna تنمريفون تناسني أسماء بنت يزيد الأنصاري الرادفي رضي الله عنها تجلات إسنين مملئ تدراتا رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم نجان ألا أخبركم بخياركم ما إسني أوديسوه جان في لموت كيسن الرجالو كيسن إسني أوديسوه جنان صحابان عليهم من الله رضوان قالوا بلى إيه يا إرجما ربي نو أوديسا جانين قال صلى الله عليه وآله وسلم فخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى الرجالون كيسن فيلموني كيسن ويتنم نبرا إسن أجري الله أولانا تهيادتو ربي ورسني رئيسن هاتاس نمني سي أجران ربي يادتي جولين أستي الربان مطلوب كول غدو جيران أتسي أجران بر نشيدا غوران أستاذ دوفي شيخني كني دوفي جانتي نشيدا غوران اللهم صل جان إيجا أتي تطن نم ربي صداتوغا بروجك أبدا نمني ربي صداتو ني بيكما بر أخلاق أساتين بيكما nama arraba nama arrabsuu miti nama qaanyeessuu miti nama if gad qabu nama amanamaadha nama yeroo karaa rabbii nama yaamu gublaa isaa taboonaa cabsee nama yaamu mushi namarratti dhadheerata anaatutu nama gaarii isin jalloota laa wa rabbil kaaba ka dhugaan rabbi sodaatumo abadan nama cufarraa'uu haqan qabanjoo ilma namaati haqanarraa qabaa jaa yoo beekumsa rabbi si kanne beekumsa kanaan hawaasa kee tajaajilta malee beekumsa kanaan irraa nyaatta namni rabbi sodaatu tana cufan qabu gaa waan gaggaarii qaba aboo rabbiin tana rabbi nu haa badhaasu bo kalammadaa eenyu ni beetanii jaalowwan kee islaamaa tarreefuun tanaa nama haadhaa fi abbaa isaatiif hamaa saahiba godhachuu hin qabu hin jenne nama haadhaa fi abbaa isaatiif gaarii ta'e nama san saahibuudha maaliif ni beetanii yoo nuti mana keessatti illee xiqqoo haadhaa fi abbaa keenyatti mataa jajjabanne gurbaa san akka ayyoo fi abboo isaa waliin godhatu yeroo agarree inni nuka akkana godhatu anis arraawuli akkamitti jaa amala bareedaa irraa dhalla namni haadhaa fi abbaa isaatiif gaarii jaalowwan kee islaamaa jannata seentaa bar jannata si geessiti akka waliin jenne yaadaa muraadni keessan akka isinii guutamuu feetanii haadhaa fi abbaa keessan qabadda quraanni akka isinii laaffatu feetan haadhaa fi abbaa keessan qabadda du'aa'iin isaan isinii godhan onni raayii isinii godhan mokkam maqbuula du'aa'iin isaan yoo na abaaranis wal iyaadu billaa maqbuula warra abaarsaa oduun ta'in warra du'aa'ii isaanii fudhate rabbi nu haa taasisu taan jaalowwan kiyya eenyu ni beeytanii tasadaffaa nama ulamaa'ii fi sheekkootii fi ustaadoota kabaju nama san saahiba godhachuu ammaan tana akka reefun tana waliin jenne jaalowwan kee islaamaa warri hawaasni galamsoo milkaa'uu yoo feetan keessaawuu dardaroonni ulamaa'ii teessan sheekkoolee teessan ustaadoota keessan isaan san qabadhaanii hattaa yoo nuti dalagaadhaan akka isaanii isaan waliin walqixa ta'uu baannillee yoo malqiyaamaa rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii waanuma isaan jaalanneef jannata keessatti isaan waliin nu kaayee ni beeytanii nuti dalagaa akka isaaniin hojjenne jaalalumaan diinni islaamaa diina jaalalaati bar bakka dagaala malee bakka cufa dagaala kaasaa hin jiru ustaadoota keenya kabaju malee ammaan tana garuu faalla namni eenyuma dagaala kaasu jira ulamaa'ii sheekoota ustaada maal jechuu kanne diinni islaamaa tana nu barsiise nama ustaada sheekoolee ulamaa'ii rabbaanii daa'ii saadiqoota nama jaalatu nama san saahiba godhachuudha maaliif jarri kun qaceelloo teenya fadhan kaan ammas eenyu saahiba godhachuu qabnanii beetanii jaalowwan kee islaamaa nama haala muslimtootaa beeku ammaan tana irra hedduu namaa yoo laaltan jaalowwan kee islaamaa lubbuma isaatiif jiraata inni garaan isaa guutamnaan jaartiin isaa huccuu isiin feetu ni qabdi ilmaan isaa nagaya nama birarraa dantaan qabu namni muslimaa akkana ta'uu hin qabu dabareetiti nama biraatiif nama ahwaala beeku ammaan tana lammii teenyaami
obboleeyyan keenyaami biyya Su'uudii keessatti akkasi ijoolleen dararamu jirtu san saa wallaamaasa eegaa ahwaala isaanii beene yoo gargaaruu dadhabne sagalee sujuuda irratti yaa rabbi allahumma naffis hammal mahmuumiin اللهم فرج كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا اجمعين وفك اسر وصي على عبادك المقلين جنة دعائي قدوك امنام اما اللي وركت ربي رجرا نبيك موكم ديميتي تغافا كان واتها في نسنين جا جالوون كي كسلاما بريدو تكا اما استمي نبيتني جالوون كي جنة جرا غرو لمدا كرابرات جن نان ايكونومي إساني لافتوتات يونتي دريسته ربي مالك نكن علماء إساتات اتكنوا جالوون كي كسلاما علمي إسان جلا برجو طالب العلم نوفايا نبيتني وانهم بينه نتي مغا جالوون كي كسلاما إسان كنا صاحب غدو چودان سنين جان راي كرا بريدا كنا إسي يادچيسه itti hojjechuu dhabuura Allah hanin tikfama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ana ibidda keessatti waliyaadu billah nadar burraayis Allah hanin tikfama anis kanin dubbadhe isin warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbi yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii rabbi nu haa jiraachisu addunyaa fi akhiratti rabbiin jiruu milkiidhaa rabbi nu haa jiraachisu gaarii cufaatu rabbi walitti isiniif haa qabu hamtuun takkaa'u isin agarin haasidaa fi histii mirqanyaa qaraaranyaa cufaatu rabbi isin irraa qabu yaa warra galamsoo rabbiin gaaddisa arshi jala isin haa kaayu isiniif maatii teessanuu rabbii warra jannataa isin haa godhu dhiphina addunyaatii fi dhiphina qabriitii fi dhiphina azaabul qabriitii irraa rabbi najaa isin haa baasu rabbiin kallattumaadhaan jannata isin haa naqu isaabaan takkaan malee iqaabaan takkaan maleetti rabbiin isiniif maatii teessanuu rabbii warra jannataa isin haa godhu ka isin keessaa dhukkubsatu rabbii isin haa fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbii isaan haa fayyisu yoo haakima jiraatan mana isaaniitti deebisee rabbii nu haa gammachiisu nama nurraa du'e cufaatiif rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabri isaanii rabbiin caffee jannata haa godhuuf galmi isaanii illiyyiinitti isaaniif haa galmisu kitaaba isaanii mirgaa warra fudhatu rabbii isaan haa godhu siraat irra akka mandiisutti warra dabru rabbii isaan haa godhu nutillee warra diina islaamaatiin dhaabbate rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin taa'u rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin ciisu rabbi nu haa godhu jecha laa ilaaha illallah warra dhugaan je'ee isiif jiraatee isirratti du'ee guyyaa qiyaamaatillee isirratti ka'u rabbi nu haa godhu aboo rabbiin ni dandahaati haajaa teessan ta isinii jabaate cufaatu rabbi isiniif haa laafisu dardara as keessaa hin fuune cufaatu rabbiin jaartii saaliyaa dumbulloo bareedu takka rabbi isinitti haa qabu aboo rabbiin jaartii saaliyaa takka rabbi isinitti haa qabu aboo dachaasii fi teessoodhaan hangafee rabbii isinitti haarasa qobo isinii taatee mitun shamara islaamaa cufaatis rabbiin jaarsa saaliyaa sodaa rabbii qabu rabbitti haa kennu warra ilmaan qabdan rabbiin ilmaan keessan dasii ija keessanii rabbi isin haa godhu addunyaa fi akhirattuu ilmaan keessan warra maqaa isinitti godhu rabbi isin haa godhu warra isin qaanyeessuu miti warra isin kabaju rabbi isin haa godhu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne ammoo rabbiin ilmaan saaliyaa isiniif haa kennu warra heerumee ilmaan hin qabaanne shamara keenyaafis rabbiin ilmaan saaliyaa rabbi isaaniif haa kennu gaaddisaa tola nutti oole isaa tutuutun nu yaame obboleeyyan kiyya mucaa isaa xiqqaa mubiin bareedaa ka dhukkubusan illee rabbi isaaf haa fayyisu rabbiin ni danda'a dhiiga isaa irra caalaa dhiigatti rabbi haa jiruuf gogaa isaa irra caalaa gogotti rabbi isaan haa jiru ani asumattiin dhaabaa rabbii jechaan isin jaaladhaa allahumma salli wa sallim mubaarik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh